ana wear lifestyle madung kieta ne na madaro gi po gi nyim gi ne dong e ka we kan bien joke no wear nyama okay yes ji ana ke tam ne ke wear ngare mo er inige apa wear ngare mo adi tito watir ne ka ne no ta gwak jo marung pe mo ta ma don kono cha ke ne gina gi ti pe dong cha ke ne penye bana ba okay i pe wa ki dukan i pe wa ki saloon pe wa ki go Rolex i pe wa ki mo ke kan ene ticket chor chugi mutaka ki ne kwala gi dapi la tien pala chan nyomo ki nyene ki come yes la da gwag er Surambaya la pare bepeke meka surambaya Luak mawono neno wa Lakwed TV an la dit di ben tinne atika kelu gotu ngat money man ngat enini un pe ongeyo maber twal eno bera nga kidong bene wat gi gen ki di ben tinene ruata na kiniro matini tie ki jo Emerald ma eno bera la we dak beno bera la go we nyo kile mono ki wajini producer dong tiene watie igange matie ipongduo yofoimal man igul city kama kiro yewone one of the local kimuta Joe Emerald ka in pengel and to dano mau lupu kwara ke kome udar chak kwara so it's my blood brother same mother same father so kauno pengel now I'm telling you yes this is the area wadon kany except that you and kita no dir bino kere dano iponi ngara chile no chako ganga ka moni ngarmo no chako ganga ka moni so dano no keto mane no at mama na en so como ana don ye at ma arna buri ye no en ka puta no ber ka mani ye po kan ka puta no ti kan di come dawa Jo we ma jo go we ne pe gena pe we me makany pe local pe we pa lukiangang mane como ana funyo go ya do mon gi ye kanya no at mama madit we bedo jama anywhere open about me gift anoni yeah pe where piane demand padano ti no mira anyway ko okay anywhere may satisfying your own needs kong machiel on feelings on like what to chwinyi ko maleng yeah so pole cha ken ka jama dokum we ilutami maro na machiel chi we ana wele wachili okay be madwata we na machiel madata ngia kere machala be umengwe mono bero fully le bachili yeah chidong ne cha chero ngiu dano da do ngiu ne mira dong ga dong la we do we le bachili chi anero pero madit tie bot wana chile ki baganda nen chalo ke ken maka dong pe wero ki lep money ki nano in ko itika ngwete pange ko gina iti ngwete onyo pe maru lepi nyo pe mar kakane an yange gere loya bat we dong we karcha wano mielo lingala pe wan yang mangwa ke ti wero wa mielo Kiswahili kan ma Kiswahili bien wa mielo South African music ma pe wange wa no ngoma ke tiga wero Pate wa ne piando mira should stick to lemono and to where is something ma you should go versatile you know and near aromoling all abwe we ope mo ari adek ento nia no futie because we ma ana were ki lemon ni chao ken ri widano okay we leba chile fading o jot la da en peda ba bi vol ngarmo we leba chile fading speed we lemon ri ka na we mo cha pala ki dube gi mo we ki lemon ba Michael Jackson gi pa nga gen we ma gi tiki lemon maguri irbo kumbidigi tie ater music like an entertainment okay ater me chalo phone ki entertainment at the same time we me phone ba we to waro ga mente ba kapungi we la ko wake see we beru gi phone that way is one of the biggest
tool melwany ikom gi money ma in miro. Okay. So mano. You do production. Yes. Kenya is considering the business, yeah. Production I have a business go man. Okay. Mano gi pet dong ano. Yeah, studio ne yeah. Kilwane Platinum's house, Martin Tinda Kampala, achel tie machindie, ki ati kil mukene da kulu kanda. Perfect. Yes. Yeah. Normoro wali jo logo to twal online. Jo doge duong to twal. Yes. Yeah. And ben doga pe duong ya. Kene abedo dan ma pe marling ki lock neno. Ki wani ngata link ki lock ti more dangerous than ngata logo to twal chi. And gene wege neno cha kene a karo ki lock a wege ki nigano ao ki chwinya. Dak po lock mene a logo ene pole a logo me konyo dano. Okay. Ki me konyo and ben cha mo kene. Okay. The jomo kene ma takes it so personal until they get to know. Okay. But get nero momot and pa yiro dano. But if we put in the one attacking a remo, kaya nena responding to ina chicha kene response adak dugu tek lo migyo. Ingeo cha kene ki wani might never match. Ewa wini pi bena never match. Loko winye karamo karange jo ke mako ki tuyo ti yelo korango ke mako ti we prison ko loko meron duata. Ya bina choy doga atiro ngoma tika kare eto mak mo biro peke. Okay. But piane da awa ki bo pijo ki kampale me bien ka data me ke mama wat ke mama ko ado ane komma be ka bien gulu. Okay, piano na ana tika penya wa ni mavuchi no do duwa mutara. Ana do ari ki komma be me bien wa gulu kene ka gamo la pen ka gamo koro. Mano ti koma chi bena gamo chi lokhe do tumbene. Okay. So yung la chiandong food lock te mermo pie an kira tikere. Lock te mo pie jalo dog na mo ma dong be pe mollo. Yes, ngo ki come matete madong musically ko bidi enini. Musically atiki we not magamokate. On atiki plan me releasing imwagani album atiki we para bore ye. Piana bero ki we mo ma bero ka yupogi bero ka gwak ngi me kere pa bero ka me releasing. Kina meta wat gi weng la wa chel chalo an album pe ka da wa wat ka chel kuno ne tika kete ki we manyene. Chi digu ta ka wa onyu kere kuno chi. Nera mo mera ara kete ki we one nera ma abino ka gamolok ko manu tiene. Okay. Wa dong be pedongo peda me de kete ki we en chi. Fudate bol we ka chel atiki we ma chel makiluoni achikele mo fudong we ma nyen dong the latest mado kate ano. Okay. Ana ya go ke Platinum's house amiu Z producer Z. No Samuel Z and I chair mastering. Nge abe producer apela ge ka nena no ni wi amoko ka money akwa tit bon ngara atige ganengo. Okay. Olo bitiu lawyer chi Z chair mastering mono we ma nyen tie. Kombiri ma logo ni bena atiki we achiel makluane meja paluchat. Okay. Meja paluchat bena de kenyo. Yeah. Pa mero bolo ne tutal pian ubicharo umuko na kele ununge mar violence chi. Yeah. Ka wa bol chi bichao umu ya chikele bara chikele footwe ma mera kete ko machane. No due and achikele ni no where le meneka. Wenti leba chiri ki Kiswahili na chama knock. All right. Okay. Da tiki Kiswahili na chama pe words a beach and it pian be pange Kiswahili. Ja where gana arangeyo. Okay. Meja paluchat tie ile mono ki leba chili pera mero winyu ni ango. Angara be penge leba chili o mero winyu ni ango. Okay. Cha ker le mono bena di manana. Un we ko cha kene wear dano. No ko ni pene wear marma. Ana wear lifestyle madung tiete ne na madano ki ko gi nyim gi ne dong. Ka we kan. Pien joke no wear nyama. Okay, yes. Chi ane ki tamane ki wear ngare mo inige ampa wear ngare mo. Adi tito watir ne ka neno ta gwak jo marung pe mo ta kama don. Kuno cha kene gina gi tiwe pe. Dong cha kene penye bena ba. Okay. Ipewa ki dukan, ipewa ki saloon, ipewa ki goy Rolex, ipewa ki gimo ke kan ene tika chor. Chugi mutaka kira ne kwala ki dapi. La ten pala chan nyomo ki nyeme. Ki come. Yes.
La dog wag Yeah. So kitia we luwe manong tika we ni weng pole go nyamo nyama. So na tika penye migi maber twale en mutaka ne maber. Ine watia tia, ine tia. Man ine jama tia. Okay. Yo. All right. And chino wini ya when we chino wini ya ana wile kimutaka. Chino wa wunu kele barama yupu wini ya ana wile kimutaka. Okay. So po bere. Pen ana digi dako gangili tiyan ba chipatu yaro nyama ne don kita no joke pe gu pe. Kang mutaka ne wele chile ande. Mutaka ine kani chat giri bona ta inero toji diguri ine. I bond it starts from around 65 to I think 75. Piano nano da pat kikel werege aneno dano ti subar ma tek to twel. Ma nying subar and give me one in a balle ma subar ni balle ma para wa do ene do. Patwer. Yes. No ma in we po da kere ma pat ki wang tinu ni ki area ka kai. Mane at mama ma dit. Yo en no vuru ka mane ka. Mama dit no vuru ka ne. Tigi mattress. To mattress mo bana wilo yere. Vuru ye ka in. Ikan madung badong dong. Mad bulu do dugu bulu. Dong gobedo ko ari yo ka. At pakaze na chen mana kino no okay. B actually B no. I don't know the money kini. Nge okay cha be. Then at brother nama dit. This is where I grew up. This is the compound where I grew up. Mana a chaki pa an chala an jo ni. Ko na chaki ni compound manera ini. Kombido dugulu mo, dando ao, dando gero chen. But wabidu hogang ini, wabiro chene pian wameti. Koma wacha ko ke porwen. So, wabidu ki radio station. Mala get radio station obe Lakwed TV. Wabidu ki radio station owa you. Wan ki koma wape wa kinget mo pa wa kwano owa you kugina mo iken. So wabidu at mano watimi again and mano no the studio no tika mo na nin ka no tika kan adu mama tiri kidong yat mo no tia nin ku ja dom pet ka karom pe bara nim ka cha no tuan na tira mo ma tiktu ka tira no tie so wakubu ko ya bichiel awa kubu ko an wa chero malo bele chelo transmitter. It became more powerful than Radio Freedom. Wondo matene ponge Radio Freedom. But Radio Freedom obetima ku bidon kilwane mega FM. Waberu ke a very powerful radio station. Kaka ene dikal kan mangona ene. Udugu too powerful mo cha kana radios ma no mira winyeni yo. Chi luor beru tie bod lodge. Ne one radio win be kelo lock. Pendong wa cha kelo dar cha winyu Capital FM gulu for the first time through one pen transmitter one chero gamo radio makampara weng kelo gyokwe. Kelo kan kelo radio paida ukelo capital ukelo radio man ki Kenya kelo ngo Sanyo KCB ukelo radio man wa ki Kenya KCB. So kadong war like we ran out of music madong wa po wangyo go dong music mo kene madong tepere kubo radio makampala dong dara winyi yamakan so tiaro ubungo area kanu tiaro wala ro nyama la para loybo gi kwija gi dakere tunkwe po wango bo ne ko mogere what we got no kider kwija weng dikal kanu pong dar bieno kamot chi jama wano timo ino chaka bachon pe wa kwana pe wango be no kera batimo kere ento ubero a very powerful radio station o wati me kan mala chako ne la yupne en Lakwed TV magiliwan la tit di ben and we go can here what be titu but in a version ma make pa an ma we up na titu ana foi ma tek fans omega ke fans pa jomo kene bana pen mono wa industry ma make wa tika don wa foi pe chwa wewa kawa ile malo panel wa tipili wiwa and wa tipili we won machalo won fans omega machalo northern Uganda machalo Uganda chi o mede ke chwa wewa wan foi ma tek da for bena we will need Joe Emerald YouTube ma make share subscribing kidong bena tika share TikTok. Make sure you follow him. Anya when they're the same from TikTok, YouTube, Instagram,
Facebook, anywhere, Twitter, X. Don't go X way. X, yes. All my names are the same. Joe Emerald Cute Eyes. Cute Eyes is Qute. Then Ice is IYEZZ. Mono Nyingma Tiukere is social media. So Kamoikan, when you search for me, you'll find me. Kidong Lakwed TV, we will for matter.